بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Masih kita niyo kitab Riyadhus Salihin sin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Naus na kita niyo ring hababu hifdhis sir, pagparihala sin rahasya. Lumatun kita niyo pabab sumuno kanya amunain babul wafa bil ahdi wa injazil wa'di. Babul wafa, bab lawang pangadjian, al wafa pagtunay, pagtuman, bil ahd sin parjanjian. In ahd amun parjanjian mahugot landu. Labi luwa ng parjanjian taywan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin sumumbakan niya. Ahd. Uning pagtag sin bihad to, ahd. Wa injazil wa'di, iban pagtuman damikyan, anjaza yunjizu, paghinang sin wa'ad, in wa'ad parjanjian. Janji mo iban sin pagkahimumano siya, magkita ka mo biha ini, dihilan mo siya biha ini, wa'ad. Ang ahad, mahugat parjanji aday sabsiya sumagawa, lando in hugot niya, biya na sin antara sin manu siya iban sin nagpapanjari kanya. Muslim subay dahil mga sifat simbar iman in bang siya makajanji subay niya hituman. Di siya manjari manghayanat. Labi luwa na tulin amanat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala subay niya hituman. Hitunay. Unin amanat sin ipon Allah subhanahu wa ta'ala. In amanat sin Allah ta'ala pa ipon amunain hitunay ta imperdaakan niya. Sumbahon ta siya, magtag-ipon kita kanya, hindi kita mag-shirik, misan bihanglop. Nah, masa kita halom sin Quran. قال الله تعالى فرمان سين الله تعالى سورة الإسراء آيات كتلو أن تقبت وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا فعل أمر دينها أوفى يوفي أوفي أوفي تنين نبغ متى أوفوا تمام. أوفوا إبن تنينيو إن عهد. إن عهد أمنا إن mga parjanjian, mawafiq, amun mga piyaghukutan, parjanjian, sibu da pamanu siya, atawakan pa, nagpapanjari. Tunaya. Naam, ayaw ko manghayanat, mangdupang, mangakal. Innal ahda kana mas'ula. Sa bunal tulin parjanjian, yung mga bisara piyaghukutan, kana in kaaunan niya mas'ula. Mas'ul isim maf'ul. At niya aasubuhun. Adlaw qiyamat, kung kita magbak na iwan sintuhan na to Rabbul Alamin, tan tutuod, in amuin, mga parjanjian, asubuhun ka to. Subuhun na kita bang tiyunay ta, atawaway, bistahun yad to ka to, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Kaya paman nin ayah, وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم. كيف أن آية سورة النحل فرمان سين الله تعالى آية كسيما تقيسة وأوفوا بعهد الله. تنسى بين كلمة أوفوا من فعل ماضية أوفى يوفي أوفوا. أوفوا بعهد الله تنينيو
injanji sinallahu subhanahu wa ta'ala, idza ahadtum, apabila kamu jumanji, ahadtum, ahada, ahada, ahadta, ahadtum, kamu, bang kamu jumanji pa Allah subhanahu wa ta'ala, tunayan niyo, naam, unin janji ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain, amanat tianggong na to, in sumumbakan niya. Ha? Wala pa kita nahin ang manusia. In Apo Adam alayhi salam, waktu piyagwa sinallahu ta'ala ring hasul bining katan niya walihan amun anak apo niya. Haalamul arwah, gimwa, dain doon kata natadta din niya walihan. Niya walihan pa kita niyo. Haalamul arwah, alam pasin niya walihan. Way peng kita niyo. Dain doon man, natatad-tad na. Dain doon na hadarat sinallahu ta'ala, yasugo siya sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang hitunay nila rain parjanjian, amuin subahon nila in Tuhan, di sila magsyirik. Naam. In janji, in baita kataan, sin piapanjari, yung pakita niyo hanyawalihan pakita, in kita niyo jumanji, Allah ta'ala sin, amo hindi kita magsakutukan ya siya rin sumbahon ta. Nah, napiatumtuman kita sin Allah ta'ala, yun yung kalupahin parjanjian nyo yan. Ha? Nah, kanda ito yung baita, wa awfu bi'ahdillah idha ahadtum, tunayan niyo yung parjanjian pa Allah apabila kamu nakajanji. Nah, wa qala ta'ala, farman sin Allah ta'ala, kayban ang ayah, demikian suratu Al-Maidah, panagnaan niya, farman sin Allah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud, wahai kamu mga bariman, awfu, tunayan niyo in mga uqud. In uqud, jama' sin aqad. In hati sin aqad, amunain aming mga pagsaypwa. Atan nyo rin pagsaypwa, mga kontrak ba? Mga Anggalis. Ha? Janji. Siyempre mag-contract ka mo. Parjanji ante ban Allah Ta'ala, iban sin parjanji ante iban sin manusia. Ang janji kita lang, Kuya Irfan, biha ini, mag-usaha kita, ini, magbayad, magbaki. Siyainan mo, siyainan ko. Uning pagtag sin bihad to, aqad, contract. Ha? In jama' niya uqud. Nabaitan kita sin Allah Ta'ala, wa awfu bil uqud, awfu bil uqud, tumanan niyo, tunayan niyo, impyak janjian niyo. Siwo da janji pa Allah, iban janji, pagkahitaman siya. Naam. Bukun man kaw mo magbisara ka mo bansin tao, katukbalan man kaw sin dakula, mahailan na kaw. Ha? Mapila din na mo in pangatayan mo. Akkalan mo na halong muway. Way siya nagbaita ka ako yan. Way kiaril ka ako. Na, kimangi na kita pang bihan. Tamam? Imbiyad to hayanat, impagtagamano siya bihan. Hakayban ang ayah, suratu As-Saff. Qala Allah Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا, wahai kamu mga bariman, lima taqulun, lima, Mayta kamu magpamung, ma la taf'alun, sindi niyo na paghinangon. Mayta ko biha ini, magjanji ko wansim biha ini, pag-us di mo ray sab hinangon. Ha? Bukunad tumarayaw, sipat sim mga tao, munafiq imbihad. Kabura maqatan, sa laggo-laggo, bungsi, imakat, dugal, nakalado. Kabura, sa laggo-laggo. Ha? Maqatan, dugal, bungsi.
inda Allah, hadarat sin Allah, an taqulu in mamung kamu, ma la taf'alun, sindi niyo paghinahon. Lando kabungsihan sin Allah Ta'ala in amuin kakahinang bihad. Ang kanda, suway kita madjaka, mang kita magbisara, suway tawagbukan. Kung ko magbisara pag-uus, di mo pagbawbukan. Magjanji ko pag-uus, di mo rahinangon. Ang kanda tumangkis kita amuin, labi luwa naman ko makuyag, inaabuhan makug, o biya kakuyakan, may ko jumanji magtuy. So, kamaumuhan ng tao, bang makuyag, jumanji sa 4 tao. Sambil, aunok to makaiyan na sambil 5 bulan, hiril ko kayo mo. Uy, may karil mo simbulan. Inlayo simbulan niya. Sabi, singkuyag na yan. Kabi, aung biya good news ka na yan, makajanji na. Bihanta ko lang na motor. Na makuyag na niya on. Maigman yung kuyag niya. Na magsusod na. Pila sintay motor. Sari na palong na bike na sadya. Na. Kantoy ko no. Ha? Kanda ayaw. Magjanji. Bang hinabuhan. Hinabuhan no. Makuyag. Tindukan ta kumulong na masjid. Doon man. Magbista na sin balanja. Kapatindog. Dabi maragbus kural manok. Kung na masjid yung piyatindog. Na, uning bihad to manus. Marayaw yung bihad to, bukod. طيب, mas sakitan yung sin hadith. فنقنا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3. آية المنافق 3. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. دين كان أبي هريرة كرضاء سيسن الله تعالى. شو تنغان سن أبو هريرة؟ عبد الرحمن ابن صخر. Tentu family name mo Abdul Rahman ibn Sakhar. In Abu Hurairah dang lainnya saja. Darantan maglaway Abu Hurairah. Tamam? Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq. In ayah din di in hatinya alamah. Tanda. Ayatul munafiq. In tanda sin munafiq. Alamat sign sin tao munafiq 3. Pila? 2. Pangilahan, pangindanan. Hatau munafiq. Isa. Idza haddatha kadhaba. Apabila siya magsuy-suy, haddatha yuhaddithu, tahdithan. Kadhaba, magputing siya. Manglaw mo yung tao. Putingan. Magbisara magputing. Baitaan siya sinhambuk para tunon niya ruwaing. Law mintao yan. Aun-uno. Bihi mashatun minan nifaq. Aun sipat niya kamunafiqan. Dari kita mabaya may ng munafiq. Tanda niya rukalan kita bang kaya niya munafiq. In munafiq, in hula sintao munafiq, habibian sina pinarka jahannam. Kun kan ayat sin Allah Ta'ala, innal munafiqin fi ad-darkil asfali minan nar. Sawun nato ng mga munafiq. Sibuk dan nifaq amali pansin i'tiqadi fi ad-darkil asfal habulian sin pinarka jahannam maghula. Pabila magsuy-suy, maguno, magputing. Ikarwa pangilahan ayat nila. Wa idza wa'ad, apabila, ma ma'na wa'ada? Wa'ada ya'idu 'idatan, ma ma'na? Wa'ada jumanji. Al-wa'du pagjanji, masdar. Wa'ada, apabila siya jumanji, akhlafa. Ma ma'na akhlafa? Bang siya jumanji, akhlafa, balubahun niya. Magpamaluba, janji.
Munafiq, alamat sintaw munafiq yung bihad to. Andayo kita jumanji, bang di tara mahinang. Ini katunya, wa idha tumina khan. Apabila siya pag-amanatan. Mabni lil majhula, bukun apabila siya mag-amanat, bukun. I'tamana niya to. Tumina, kapag amanatan siya. Tamam? Mabni lil majhul. Wa idha tumina, apabila siya kapag amanatan, khan. Khana yakunu, manghayanat siya. Khana yakunu, khiyanatan. In khiyana, paghayanat. Khana, manghayanat siya. Fi'il madhi. Tamam? Kawaon nyo yan kataan. Fi'il ini katana. Mahal ka ini. Tamam? Kawaon nyo ha? Pan-memorize yung kataan yung mga makna niya. Wa'ada, akhlafa, khana. Naam. طيب. Hakaiban ang riwayat sin hadith, riwayat sin Imam Muslim, aun sugpat. Wa in sama, misan pa siya nagpuasa. Wa salla, nagsambahayang, wa za'ama. Ma ma'na za'ama? Nagdaawa. Nagdaawa in siya Muslim, bang aun sipat niya yan, biasin nasabot yan, aun sipat niya kamunafiqan. Misan siya nagsambahayang, nagpuasa, za'ama, nagdaawa in siya Muslim, masira siya takasipat kamunafiqan. Tamam? Sa hingga niya yaon kataan unuhon pidahon habaran niya. Tamam? طيب. Lumatun kita niyo pa hadith ikarwa. Pila minute na Arfan? Ha? Taguno. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. Dan kan Abdullah ibn Amr ibn al-As, keridaan sila karwa, sila Allah Ta'ala. Sabunnal to din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, arba' upat. Hingkain na pila nasabot? 2. Arba'un upat. Man kunna fih, hisiusyong kaaunan sin upat ini. Nunun niswa nun yauna. Kunna, nunun niswa. In kaaunan sin upat yaun doon kanya fihi, hatao, kana munafiqan khalisa. In kaaunan sin tao yan, bang doon kanya upat ini, purna munafiq. Khalis. Ma ma'na khalis? Purna, pure munafiq. Munafiq khalis. Pure, purul, purna uno. Purna munafiq. Atin niya 100% uno siya. Munafiq. Allahu Akbar. Jagahan na to. Waman kanat fihi khaslah. Hisiyo. In kaaunan. Dain doon kanin hambuk sipat. Khaslah. In khaslah ni sipat. Hambuk na yung haupatin niya dain doon kanya. كانت فيه خصلة من النفاق إن كأونا دون كانيا إن همبؤ كسب سبت دينها كمنافقات أتنيا بang دينون إن أباتيني كتان purul purna siya munafik bang hambuk din sipat yaon doon kanya tinya auni siya hambuk sipat niya kamunafiqan hatta yada'aha sehingga tinggalan niya yada'a dayang fi'il wada'a Dukay in wa'ada ha? In wa'ada nakajanji. Bang wada'a, nakaunin dal ding hain, bima'na tinggalan niya. Wada'a yada'u. Wada'a yada'u. Sehingga tinggalan niya. Bang di niya natinggalan in hambuk sipat ini, naon sipat niya munafik. Tamam? Unin upat yan. Idha tumina khan. Apabila siya pag-amanatan, unuhon niya.
Aya na ton niya. Naka na to nakain. Ikarwa sipat. Wa idha haddatha kadhab. Unin makna niya. Apabila siya magsuy-suy, magputing siya. Ikatu. Way nasabot kain niya. Wa idha ahad. Wa idha ahada, ghadara. Apabila siya jumanji, lang ni hambok tao, agad na kau kako, janjian ta kau, wayroon jumatu kay mumangi. Ghadara, manipu siya. Mamakna ghadara, manipu. Ghaddar, tao panipu. Ghaddar, bang kau iyan ghaddar, unat sin ghaddar, tao panipu. Tingnan mo rin panipu, Irfan. Ano Tagalog yung panipu? Niya mo yung biya dagbos. Tipuhon niya ba kaw? Ha? Panganal mo ito, okay. Pag kita, ito na kaw mga rugsuan. Panipu yung biya ito, ha? Na. Gulon ko. Pag kita ito kaw, dugsuan na nga tayo ko. Titipon niya kaw. Wa idha ahada bang siya jumanji, dengan ahad, ghadara manipu. Munafiq ya, tau yan. Ikaupat. Wa idha khasama. Apabila siya mag-discuss. Khasama. O maranya mag-discuss. Kasi na mga lawang Facebook yun. Mag-discuss yan. Fajara. Fajara. Makalando-lando to siya mag-discuss. Fajar. Biya madto amoy biya mustak sinamuin pag-discuss niya. Makapag-discuss man siya ng buktao. Para kala siwi-siwi da. Marara magpisarahan sinamuin kamu-kamu. Unang hinangon niya, palagoon niya to. Big deal to kanya. Sipukon niya na yung tao. Hinangan niya na bisara mangi. Ipanuyusuin niya na hauno-hauno. Parakala uno. Parakala siwi-siwi da. Ha? Na yung tao, di makapag-alwat bisara. Hat dami pag-discuss, siwi-siwi. Magtuwi niya na unuhon. Palagguon. Manglaki-laki na mamisarahan na hinangan niya ng mga indakinis. Kasi pag ginawa ng mga Facebook yan, alamat yan sintao, ang kamunafikan na yun ka na. Imbar iman bukum bihan. Imbar iman, mga pagdiskasan nyo, paghatihan nyo karwa. Tamam? Sa upama, discuss kaw sinya umang sa upama kapag magbisaran. Ayaw palando. Para kala, sibi-sibi di man dyan pagpalanggo. Tamam? Nawangin tao, amuin nakalado. Sa pabintao bihan namin makalado, dumayan palom pangatayan niya. Amunan loon sim pangatayan niya. Bang amunanin loon sim pangatayan niya. Hati niya siya nagtataw uno, dukaliban igil. Kabayaan niya, kaulian niya ito. Nabedin niya ito kaulian. Subay niya rin sabi uno. Subay niya, makura-gura. Subay niya mo yung biyahe kapakwanto, biyan kabisaraan mangi fajar. Maraming sipat bihad to. Bukod. Tamam? Imbar iman subay pati maapon. Misan niya bang aun kaaiban niya hitapok mo. Ha? Ada po ni namuin sabab sin khusuma. Dual tiyo-tiyo. Pagbisarahan. Ha? Ang pamuamuin palagguunin buslot daing sin amuin kahunahan kumanghi kita. Bukod na ito pangadatan simbar iman imbihad to. Kawalikan ko yung bar iman suway siya uno asirin. Suway siya pati maapon. So upama siya discuss nang buhay bayam. Ko magabdyan. Ha? Sa mga mumbiya makalado-lado na kautuod panganan mo nag-uno na pakakuan niya on ayaw bihat di man dyan maka anya kita mano siya bihan niya mo rin magjato biya niya ng mga Facebook ha sambil mag-abot na yung pag-discuss uno na pag-abot pag-discuss kamaruan na sambil mag-antop na ikaw kumakari pahula kalong na rin bihain yun kung yung pag-discussan pag maulod la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na inang simbarak kalimbihan inang sintaw ko lang inakal tamam na kanda suway aun adab sing kita niya
طيب. Hinapusan hadith basta unta. Pila minute na kita. Last na ini. Insyaallah. طيب. وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها متفق عليه. Dan kan Jabir bin Abdullah karidhaan sin Allah Ta'ala. Inagihi Jabir, iya na kulong niya sin Rasulullah ang bukadlaw. Buhi pa siya. Qala li Rasulullah, law qad jaa malul Bahrain. Sabunal tudlong niya, bang dumatungin alta ding ha Bahrain. Ingatan yung Bahrain, amin hula aray sin Saudi. Mamimpupo sibi-sibi yawn. Bahrain nga niya. Bang dumatungin alta, amin ka ding ha mun zakat, maka ding ha alta ding ha diara ding ha Bahrain, a'taytuka. Ma ma'na a'taytuka? Dihilanta kaw biha ini. Janji atau bukun? Janji. Buhi pen Rasul. Falam yaji malul Bahrain. Wala di matungin alta ding ha Bahrain hatta qubid. Sambil naka nin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Una sin naka nin Rasul, nawapat na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa malul Bahrain, hawaqtu di matungmanin alta ding ha Bahrain, wapat nin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amara Abu Bakr radhiyallahu an fanada. Nang daak nin Abu Bakar, nawag-tawag, inagi, man kana lahu inda Rasulillahi idatun aw daynun falyatina. Naam. Siyusulong sin Abu Bakar radhiyallahu an. Aun ida janji kanya sin Rasulullah atawa utang dain falyatina na marisya kamu. Bang aun kaya janji anin ida janji atawa dain. Ma makna dain? Utang. Indain utang. Din agama. Dain utang ha. Isyusin aun utang. Aun dain sin Rasul kanya marisya. Faataitu. Kiyadto ko siya. Lang sin Jabir. Sabab kaya janjian siya. وقلت له إن أغيك كان يكن أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. Samunal to din Rasul baitaan niya ko biha ini bang dumatong in alta dengha Bahrain. Uron hinang sin Abu Bakar hangan sin pagtuman sin janji. Fahatha li hathya. Hatha kimamut. Kiamutan na kulong niya hang kakamot. Alta dengha Bahrain. Yari. فإذا فعددتها إيتونكو أمين نكمت يدو حثا هنككمت كما مطلون يا كاكو هنككمت ديه فعددتها إيتونكو سيا عد يعد تمام عددت إيتونكو لون فإذا هي 500 لمن كتوس نكونا ألتا متاون لمن كتوس دينار لمن كتوس متاون فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها in aginya kako kawa pa kaulong niya times 2 sin iyan mithlain times 2 lipat magdua sin iyan nawang 500 pila pa lipat niya magdua times 2 pila pa hangibo 500 times 2 1,000 nakapakaulong niya duang kalipat sin iyan atin niya times 2 halong niya dihilong niya kako sin Abu Bakar radhiyallahu an pasalan sadya sin pagtuman sin janji pialabihan pa ka ako. Bihad yung pangaddatan sin mga sahaba radwanullahi alaihim ajma'in. Na mura-murahan nakakita niyo pangadjian ng hadith balikad to lumaton kita niyo pabab sumuno kanya insyaallah mga pangumulan hibus kato tanyo sin Allah Ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.